waramparata kecil, bolata kecil, kendaraata kecil, segala apa yang ada di dunia ya kutumaka dana Allahu Akbar Allah Ta'ala bawa meraja. Selain daripada itu kecil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sini tomatua malabiki sila surah malabiki jamaah pengajian subuh mamuari kita pada angkamanangi ilolongang afatiru simatana fong Allah Ta'ala nan niya adam pasimatana fong Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sinin na papojie na fun nangimanangi fong Allah Ta'ala. Puan na sinin na alangi ia meringi papinya mengatan na fuang Allah Ta'ala kulino papinya de nang kada petu na mochi nang pamuan na reki fuang Allah Ta'ala pa de nang kada petu papinya menna mapamuna mompok matan na soe na labu paimang de sisa kada papetu fuang Allah Ta'ala papinya menna ko idi rupa tawe. Cuman sayang 1000 sayang papinya menafuang Allah Ta'ala na wereki di atan na kolino de nang kada petu na madari idi rupa tawe isia-sia kak bawa mi papinya menafuang Allah Ta'ala. Tiba panggilan Allah madari de tiba-tiba tinggi pangobi da fuang Allah Ta'ala. Egana papinya manawereki fuang Allah Ta'ala pa yeto na papinya mangi tapake makita Ieto na papinya mangita pake maringkalinga. Ieto na papinya mangita pake mak bicara. Ieto na papinya mangi limat tatapake makareso. Ieto na papinya mangi aje tatapake jokal lolang. Sapa idirenun na fuang Allah Ta'ala tasang aleta. Sapa irinota. Sapa iwaramparangi. Nama dari tawede gaga asukurukan napa tiba panggilan Allah madari malopo papojinna okko inona waramparanna papojinna okko pangka jabatanna si bawa pangobi na fuang Allah Ta'ala de gaga agaga kuan walino pak kajajian sangadinna kajajian manangi bi isnillah atas izin dan kehendak Allah. Mata tak makita itu karena izin Allah. Mustifa diboleh ku hati tak makwangi rupa. Sekali-kali kita duduk merenung maka dawe demi balik gaga apuna funaku fuang Allah Ta'ala manang.
mak kita na matita itu karena izin Allah, mak bicara na timutta izin Allah, maringkalingan na cerita izin Allah, magalaki magalung izin Allah, magalaki berbisnis izin Allah, magalaki mak berjama izin Allah, magalaki magolo izin Allah. Semua atas izin dan kehendak Allah. Maka pantas jika Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa yang kamu rasakan min ni'matin adalah nikmat, faminallah yang datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pole mana tu rifong Allah ta'ala pak agala ket agaka to mai pole mana rifong Allah ta'ala jamaah dimuliakan nadega aga kajajian rilalena atau to ngelinota sangadinna kajajiangi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Papinya mana fuang Allah ta'ala pak tiga macam pak kita lu lanta. Yang pertama angka papinya menawariki fong Allah Ta'ala di rupa tawe fong Allah Ta'ala yang itu papinya yang telah lalu, nikmat yang telah lalu tak kalupa kamaki rupa de tu natappa maraja makokwangi ke angkan apota angkan wijata angkan anata de tu natakko langsung ki maraja betuanna pura ki mancaji anana baka pura ki ilalu tanda indokta itu adalah nikmat yang telah lalu jamaah dimuliakan oleh Allah tak kalupa kamaki. Selain nikmat yang telah lalu Allah berikan kepada kita, yang kedua nikmatnya nikmat yang sekarang dirasakan. Ini maderi pak terasakan makokwe agi terasakan makokwe. Mak kita matata maringkalinga semua atas izin Allah Subhanahu wa taala berarti nikmat sekarang jamaah dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, engka nikmat napas sediaki fong Allah taala de panai rasakan. Maka de guruta namoni sininna papinyamang yang telah lalu dan nikmat yang sekarang kita rasakan. Ipasi gabungi untuk pasi timbangi papinyama engkena fasadiaki fong Allah Ta'ala pak de bajam makdapi papinyama yang telah lalu dan nikmat yang sekarang itu dimandi nikmat yang telah Allah siapkan jamaah dimuliakan oleh Allah de bajam makdapi ir dua jamaah dimuliakan oleh Allah. Apa itu nikmat yang Allah persiapkan? Nikmat itu adalah nikmat memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pak, makanya bu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wasile tak motok subuh makwangi waktu cekek si tongenna maka cekek waktu tinroto pa jamaah dimuliakan oleh Allah. Orang terlelap dengan tidurnya, kita bangun melaksanakan wudu, kita bangun melaksanakan solat ipakariawai aleta rimam mulan aswe ritujunna sumpaja subutta Allahu Akbar iakui to makada Allahu Akbar berarti fuang Allah Ta'ala maraja berarti selain daripada Allah kecil. To maka dari uluna fuang Allah Ta'ala Allahu Akbar fuang Allah Ta'ala maraja berarti ku to maka da fuang Allah Ta'ala maraja berarti selain daripada Allah kecil. Waramparata kecil, bolata kecil, kendaraata kecil. Segala apa yang ada di dunia ya kutumaka dana Allahu Akbar fuang Allah Ta'ala bawa meraja. Selain daripada itu kecil jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasileta moto makwangi pak wasileta jami mak berejama jami mak sempajangi jami sidekata insyaallah itulah nanti yang akan dapat sadiaki fuang Allah Ta'ala papinyamang yang akan kita rasakan yaitu menuai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mamuari tani aki bawang okolino siruntu pak bu siraga-raga mamuari na pasiraga-raga ki fuang Allah Ta'ala ilala seruga pamasina fuang Allah Ta'ala. Amin.
Ya rumah kokoi Pak Sedi asukuru ke majaja. Nasabak na taduk ki fuang ala taala jami pakkasiwiang. Motok poli ko tinrota. Fuang ala taala tingerang. Matindro ki fuang ala taala tatengerang. Dena kala-kala kanja ia lebih retak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Iya. Nasabak angkat tongat tahu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mapamula motok poli ko tindro na letuk matindro paimang. Deje gaga maraja ko lalena atinna si mata warampara mani si mata. Matok na atinna warampara si mata. De toje na ciangi fuang Allah Ta'ala isapa waramparangi Pak. Tidak. Allah tidak marah mencari harta, mencari pangkat, mencari lino. Silakan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ia minum na caca fuang Allah Ta'ala Pak. Na caca agamata. Ia komoto di pole kutindrota letu matindro paimang. De managaga maraja kolalena atita sangadina waramparata. Ye tuo ki kuanualino. Si mata warampara manima teru talelung. Bahkan namo sumpajangi de tona tajamai jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan alasan sibuk. Magi deh patutas sempaja sila sereng. Si bula dekat Pak Ustaz. Megala dek jip jama-jamang. Maka de guru tak Pak. Benengi gara-gara asogiran dan niat kesibukan. Nala dasar tahu nala alasat tahu nadena sempaja Pak. Maje pudena gaga tau jamin sempajangi. Ufakoli faimang. Benengi gara-gara kesibukan dan niat jama-jamang nala dasar tawin adina ipegau isumpajangi Pak maka sibuk dewa sempajang maje pude nagaga tu jami sumpajangi Pak letu kamalino magai engka gapale tahu de gaga kesibukan na engka gapale tahu de gaga jama-jaman na ya ko to maka sibuk de ule jami sumpajangi tau sombola dak mana sibuk kade oleh mas sempaja, sibuk kade oleh jami perintah fuang Allah Ta'ala, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti jamaah dimuliakan oleh Allah, idi natur wattu tak kumakoiro. Jangan jamaah dimuliakan oleh Allah, siaga mi egana wattu narekif, ye tapaki sompe fuang Allah Ta'ala. Egana tu ye, tabe lo kabakutan ibu, ibu, itu tatindro bu. Meloka makutana garero buka iro gari cakra waru frkita ro kutu siki jame pakasiwiange ya kumatutu siki sedi jame pakasiwiange tetana tadero gari aleta pa meloka makutana siaga jarro nareki fuang Allah Ta'ala sesso siwenni ibu bisa kada pada moga jawaban ibu esi bawa pak ibu ini siaga jauh fuang Allah Ta'ala nareki siwenni sesso pabu 24 jam. Idi buranebe siaga jana reki fuang Allah Ta'ala sesiwani. Pada mui cocok 24 jam. Magi waktu tanah ye Pak supaya manese di seseta. Ye tabuka igare cakral berfikir tak Pak ya kumakutu-kutu ki jami pakasiwiang. 24 jam sesiwani nareki fuang Allah Ta'ala. Ia ko yerudo Thomas sempaya jam dimuliakan oleh Allah 5 menit di waktu berarti 5 kali 5 waktu siaga 25 menit mu pakai sampai fuang Allah Ta'ala na mega mu patomat dari ki Pak angka lalu je de dato ye angka lalu bu de nak dari ki mas sempah aja ye aga pala belakang de lalu je na jamai batena fuang Allah Ta'ala Pak 24 jases sesiwani nareki fuang Allah Ta'ala ia ko tomas sempaja na sabe tomas sempaja Pak campak mo je na angka tomas sempaja 10-5 menit mo makan jala dan itu lolos sikiri na pada langit Pak satu-satunya saya masjid dapat jamaah dimuliakan oleh Allah ada wirid-wirid seperti itu doa-doa seperti itu Pak itu menjauhkan bala yang akan turun di kampung kita jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya jamaah dimuliakan itu adalah doa-doa semua yang diambil wirid, diambil zikir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang jauh sebelumnya para ulama dan para wali-wali Allah telah mengamalkan doa-doa itu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Siaga tala Thomas sempaja campak mi 10-5 menit selesai ini lengkap ni zikir nah. 10 menit makan jalak dan ni sempajata. 5 menit, makan jak ni sempajata.
Ang kalalo ji aga pak bu, to mas sempajang cik di lalo mi aga menek, mapito to mi ha. Angka gabu, angka, kendra mondro kejajian ngiro kagae, koko bolata, ya koko bolata pak nasaba idi ma to makke kilori aleta bu, agya semakke kilori aleta, takke kilori. Ya rupa ngupue tabaca ba madari tabaca repo mi Allahu akbar de daga Allahu akbar kabirana bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah dolli ta pola dolli si ye na baca repa bacae na pilitoni rakaat pertama kami nama ponco agar rakaat pertama kami nama ponco inna atena tak pada tepu inna atena jadi na baca repa to ni inna atena to na rakaat pertama. Rakaat kedua agak keluhan lah tak pada tepu pak dega gawasa tapat alengi maiga sana apalah surah-surah maiga manya mematoni rumah langgana kupure wala dolli rakaat pertama inna atau inna Allahu akbar sami Allahu akbar yes si menek bawa na selesai mapito yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah bersyukur kita na taduki fuang Allah Ta'ala angkaro kapas sila surat ta'ala tu makukwangi pa angka mo pi mangero okol kasuruna matindro jamaah yang dimuliakan oleh Allah seakan-akan tidak ada malaikat yang memperhatikan dia seakan-akan tidak ada rakibun wa atidun yang senantiasa mencatat dalam hidupnya seakan-akan tidak ada Allah melihat dia padahal waktunya dia bangun angkat tangannya menghadap kepada Allah sujud rukut di hadapan Allah akan tetapi mereka mengedepankan hawa nafsunya pak manyamat to atindro ko ya pernah sempaja pak bu tetis tengah pipi itu maka di gurutta ya ko setengah napi itu pak bu wad di mato mas sempajang apa yo mas sempaja subuh wad di mato mas sempaja subuh ko setengah napi itu bu wading ya komoto ki ataru kilo majenne napa mas sempaja subuh ki usalli farda subhi raka'ataini mustaqbilal qiblah tapi ya sengi terlambat pak tak cici cemi ya sengi asiangat tak sisa mi ya kota asinya siang so siang dia na siang na tungka itu makut tumatomi ha maja siang si slusa siang si asiang mana ha tulia siang maka de guru tai kolong katolia siang surbawa ni mania usalli farda subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala aja barakallahu ta'ala bawa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka ini pak kesyukuran nikmat yang lalu nikmat sekarang nikmat yang akan datang terutama nikmat yang akan datang kada fasadiaki fu Allah taala mamuari na fatamamana ki fu Allah taala ilalanna suruga pamasina fu Allah taala amin maka bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yero papinya manna fu Allah taala na wereki di rupa tawe de sisa kada petu egana papinya manna fu Allah taala pak de gaga ci di mua atamul reke ni papinya manna fu Allah taala tidak ada wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ya ko angka to melo reke ngi papinya manna fuang Allah taala la tuhsuha de no le reke ngi onro egana jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala cuma ngero bawang hebatna fuang Allah taala pak hebatna to fuang Allah taala na reki papinya mangidi atanna kolino de to nang kana suro ki fuang Allah taala majai betul? Nareki paki tadi nang kada suruh ki fang Allah taala majai. Nareki parengkali ngade nang kada musu mutama na paseta bapak ibu de nang kada suruh ki fang Allah taala majai. Aga kira-kira pas sabarenna. Magi na de na suruh ki fang Allah taala majai sinin na papinya menna nareki. Nasabak na pa hafwang Allah taala pa. Iro ataku ia ko usuroy maja ipapinya meku kira-kira aga melok nak kamajaran ataku kolino kira-kira aga tak kamajaran pada de gaga gagata ini ia kota surya nak tak lo meligol la ko pak balu-balu ibu aga tak kamajaran
duit. Kota suruh anak talom meli aga-aga tak kamajarang duit. Tapi kira-kira kau nasuruh kifuang Allah Ta'ala maja inyawai, maja ifakitae, maja dokter peringkalingai, maja isininda papinya menah, melo kamakutana, kira-kira aga betak kamajaran. Padaka gare duit, dega kasirita. Angka kapale duita, Pak Bereto mi pole rifuang Allah Ta'ala. Belok imaje na sabak waramparang, dito ga kasirita, waramparangni titipan na matufuang Allah Ta'ala. Melo itawaja na sabatan ringa pangka jabatan, atan ringa pangka jabatan pun titipan Allah. Na de maka de guruta de memet tu pale gaga apun na funan na rupa tawe kuan walino pa benenge melo isombor rupa tawe si dimiwat ditasombong kang hidi rupa tawe pa agero iya to naro agaga tabawa mesu pole ko parimanan na indota iya mirwat ditasombong kang agero tali pusat nate lalu si bilangi waktu tak jaji PDD nagagawat ditandalkan. Bendengi melo isombor rupa tawisi di agaga wad ditasombongkang. Ia to naro agaga tabawai mesu pole ko parimanan na indo ta bapak ibu. Ye waktu tak jaji na tepok lalu si bidangi ye tali pusat tak waktu tak jaji PDD nagawat ditasombongkang jamaah dimuliakan oleh Allah. Na de memet tugaga apuna funata idi rupa tawe ye nasabak semua titipan dari Allah. Innalillahi majapunna ikap pole mana kiri fong Allah Ta'ala. Maksudnya ini tadi bawa rupa tahu nama masuk pak. Innalillahi itu banyak. Majapunna pole mana kiri fong Allah Ta'ala. Betuan na waramparat tak pole rifuang Allah Ta'ala. Kendaraan tak pole rifuang Allah Ta'ala. Galut tak pole rifuang Allah Ta'ala. Duit tak pole rifuang Allah Ta'ala. Anak-anak tak pole rifuang Allah Ta'ala. Semua dari Allah. Wa inna ilaihi roji'un na okkomatofuang Allah Ta'ala to pada melok makariwerwek jamaah dimuliakan oleh Allah. Betul nerun nangi bola tak boleh rifuang Allah Ta'ala le sumatoi rifuang Allah Ta'ala. Kendaraan tak boleh rifuang Allah Ta'ala le sumatoi rifuang Allah Ta'ala. Ye tubuh tak boleh rifuang Allah Ta'ala le sumatoi rifuang Allah Ta'ala. Maka pantas Allah ingatkan kita dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya ko pole mana rifuang Allah Ta'ala, maka rifuang Allah Ta'ala sadari kullu man 'alaiha fan, semua apa yang kami ciptakan di dunia kata Allah fan, akan binasa, akan hancur, hanya sementara saja, akan habis. Berarti bola tak capu mana, kendaraan tak capu, semua akan habis, tubuh tak capu. Maka rifuang Allah Ta'ala hanya satu yang kekal adanya selama-lamanya, wa yabqa, yang tidak akan pernah hancur, kekal selama-lamanya, wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, hanyalah kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rifuang Allah Ta'ala fabi ayyi ala'i rabbiku matukadziban, maka nikmat apalagi yang engkau mau dustakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agan nabi fuang Allah Ta'ala milo tadustakan, agan nabi fuang Allah Ta'ala milo tasakarang. Semua Allah sudah kasih, jamaah dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai tak kalupa ki di agaga sebelum saya tutup tabe pak bu ya ko baja na tuju ki deceng na tuju ki asogirang si di agaga malak dua persengang ajak mo manimaga sogita ajak lalu nataliwa sombot tak gangkan na tafakatuna to fadi betul aja lalu pak ye ya ko baja sangadia na tuju ki deceng ajak lalu mutaliwa sombommu ataka borokemu gangkan na mufakatuna to fadi na sebab mega tahu makokoi pak tandri sapa ia kuna tuju dece madari marommo takalupa loko padan na rupa tahu madari angka tahu ya kuna tuju dece madari na pakariawa padan na rupa tahu ia kuna tuju dece madari na pakatuna padan na rupa tahu aja mato makwa maka de gurutta ni gini gitu sombong gara-gara waramparan na sombongkang tahu makura siri
Magi na makurasiri na saba agagan na mifuang Allah Ta'ala na sombongkang tania agagan na ang kagapali apun na funata ide rupatawe kuan walino jamaah dimuliakan oleh Allah. Ia tu orang paratta maderita somboka pak tabe tadam pengaka duan rupa si pakna. Riasengi waram parang i aga capu-capu mega capu to cedek capu to de gaga capu memang ni. Tadi ya capu to ko de gaga capu memang ni. Ia garo melo ita tahun ro pasandre aga capu-capu Yang kedua, dena wadiki sombo ko gara-gara waramparan sama maka di gurta ria sengi waramparan ia kotania iko salai waramparamu salai ko baja sangadi. Ya kotania ini salai waramparatta maka harta yang akan meninggalkan kita kelak nanti. Mak kita mataku ya pak, engkau tahu ega pabulana watunna tuo lopona bolana mak jijirong otona ya kosiruntu itu ko alena ruko onro egana gagana. Si senna pole mate-matena si capak kanukuloto dek gaga agaga ipasilemme kengin nonno riko burue. Betul? Watunna tuo egana waramparan pak. Arum apa misalnya puangi kasi abatirenna malebi tandrena pangkak jabatanna egana waramparanna pole mate-matena si capak kanukuloto de gaga agaga ipasilemme kengin nonno riko burue. Agami ipasilemme kengi kaci age sekaci apa sifat nak kaci pak ya to na kay matuna ya to na kay masempo ya to na kay manifi ya to na kay makasra iya mero ipake ngaki ifake no kay matuna masempo manifi na makasra onro tunana kay kaci ye de gaga ibu-ibu melo mala baju persatuan. Kaman ibu-ibu kau melo baju persatuan melo mapak botik kaci baju persatuan na tu tak pada mau kabu kau kaci mo insyaallah bu melo kira-kira malu baju persatuan kaci de gaga tau melo nasaba ipahang kaci pakaian na to matewe ya kota pahak kaci pakaian na to matewe pak magi na mega mo pato sombo gara-gara waju. Mega mo pato sombo gara-gara pakaian natung kamatoje pake pakaian na makai soli na palo ko botinge tu dan na sapa ye mete tenrita nai tua prakate. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah kita kondisikan saja nasabah masih sia ni jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadi sekarang ini insyaallah wadi mencari asbab hidayah maka di guruta namo cek dek mi paletu ya ko yero agagai wading kada kata ni masa tahu na bawa li sunak kamalakangi lebih matukan itu di mana kada bah on kena on na sube macarama kanja paga maga tu kada macumo-cumo kada aga na bas kada lupa itu matindro apale. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kami sampaikan insyaallah memuari mencari hidayah pemasi afati ruang lebat taperde cerita junna keluarga ta nato salama rilino salama risri munrina fong Allah taala amin amin ya rabbal alamin. Saya Ramdanil Ambotuo mohon pamit billahi taufiki was saadah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.